Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe we. Haleluya. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Nitaamini we baba 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 bado nitaamini. Nitaamini bado nitaamini. Nami Mana ibazwa Yesu mwiza we. Imana ihabwa icyubahiro we. Numvise mugenzi wanje ashima anyibutsa iby'imbaraga zawe, kandi nane mfite icyo cyifuzo oya sinatahamaramaza kuko imbaraga ziyahagira ishakashaka oya mwama